Haka Jingrakhe, Yaka Jing Lehkmen Khristmas, Haka Office Trekam USB, Kanong Ba Shillong, Uba Vivek's Aim, Uba Long USB City, Ula Ai Mensim, Yaka Kinhon Jong U, Naga Benta Usnem Banwan, Daka Bakintu, Ban Pinklan Yaka Jinget, Bat Ka Jinget Trailang, Kum Ka Kinhon, Bat Banangkante Yaka Rukom Trekam. Haba pai kemacha uni usnem banwan, uni USB ubadai kmi ya kanong ba, ula penpau ya kajing sngongu, ya kinong pathai kubor, ki bala itu ya karukom trekam ki pulit. Watla kadon kam bandan kajing penpa ha kato katni ki jaka. Kane kajing rakhe katmu ban penklan, ya kamensi ya trailang hapo katanat pulit jong ka East KHASI Hills. Kabalong kum kajing sedang na kabenta kajing job ha kiliang baro jong usnem banwan. Renew that faith, the spirit of teamwork, foster that relationship with the public, improve our ways of working, build more efficiency, and let East KHASI's police shine.